Reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko mu Bubiligi ndetse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese mbahaye ikaze. Iyi ni inkuru ikomeye kandi itunguranye cyane kuri Ange Kagame. Uyu ni umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba ari umwana wa kabiri, akaba rero kandi ari umufasha wa Bertrand Ngiyingoma. Uyu nguyu Bertrand Ngiyingoma nk'uko nagiye mbibabwira amakuru yatambutse hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye twagiye tubanaho, nababwiye ko ari umukozi wa banki nkuru y'igihugu ushinzwe ibijyanye na IT cyangwa se ibijyanye n'ikoranabuhanga muri rusange. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye, gusa mbere gato ko tugaruka kuri iyi nkuru ndetse na perezida William Ruto, reka mbanze mbahe inshamake y'ari makuru ingenzi agezweho. Hari amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda avuga mabwira ko Amerika yafata ibihano perezida wa Cuba ndetse n'umuryango we. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafata ibihano by'ubukungu perezida wa Cuba Miguel Diaz-Canel n'abo mu muryango we ndetse n'abo mu muryango wahoze ayobora iki gihugu Fidel Castro. Bamwe mu bafatiwe ibihano harimo umwana ndetse n'umwuzukuru wa Raul Castro. Abandi bafatiwe ibihano kandi harimo perezida wa Cuba Miguel Diaz ndetse n'umwana n'umugore we, ndetse abakozi ba Minisiteri y'Ingabo n'abandi bayobozi bo mu nzego zitandukanye. Kuva ku ngoma ya kabiri ya perezida Trump, no kuvuga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwuka mubi wakomeje kandi gututumba hagati ya Amerika na Cuba wongeye kwiyongera, ndetse bigera naho asinya iteka rigena ko ishobora gushyiraho imisoro ihanitse cyane ku bicuruzwa bituruka mu gihugu icyo ari cyo cyose kizajya kandi cyohereza peteroli muri Cuba. Umubano wa Amerika na Cuba uri kurushaho kandi kujya habi, mu gihe n'ubundi Cuba imaze imyaka irenga 60 iri mu bihano by'ubucuruzi yafatiwe n'icyo gihugu. Mu byo Amerika ishinja Cuba harimo kandi kuba yarakiriye ikigo kinini cyane kurusha ibindi cy'igisirikare cy'Uburusiya gikora ubutasi hanze yabwo, ndetse no guha uburenganzira udutsiko tw'abakora iterabwoba kuhakorera, hamwe no gukwirakwiza ingengabitekerezo y'abakomuniste. Reka duhindure ingingo gatoya rero tuve kuri inkuru kandi mbabwire ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbere gato ko tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka mbanze ngaruke kuri inkuru mbabwire ko Dr Rwamucyo wamijwe ibyaha bya jenoside yitabaje abanyamategeko barindwi mu bujurire. Kuva ku itariki ya 9 Kamena kugeza ku itariki ya 16 Nyakanga 2023, Dr Rwamucyo Eugene wabaye umuganga ukomeye cyane Butare azaba aburana ubujurire mu rukiko rwa rubanda rwa Paris mu Faransa nyuma y'imyaka hafi 2 ahamijwe ibyaha bya jenoside. Dr Rwamucyo afite imyaka 67 y'amavuko, yabaye umuyobozi w'ikigo cy'yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi i Butare kugeza rero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu byo ashinjwa harimo kandi kwitabira inama zafatiwemo ibyemezo byo kwica abatutsi Butare, kuyobora ibikorwa byo gushyingura imibiri y'abatutsi bishwe muri jenoside, ndetse no gutegeka ko abakomeretse bicwa buhoro buhoro abandi bagashyingurwa bakiri bazima hifashishijwe ibikoresho birimo imashini zikora imihanda nka katapira. Tariki ya 2 Nzeri 2009, urukiko gacaca rw'Ingoma mu karere ka Huye rwamuhamije icyaha cyo gushinga imitwe y'abicanyi yashyize mu bikorwa jenoside, gutanga ibikoresho byo kwicisha abatutsi ndetse no gushimuta abagore n'abakobwa b'abatutsi, hagamijwe kandi kubafata ku ngufu rumukatira igifungo cya burundu adahari. Ubwo ingabo za RPA Inkotanyi kandi zahagarikaga jenoside yakorewe abatutsi, Dr Rwamucyo yahungiye mu Faransa, bigeraho ahabwa akazi nk'umuganga mu bitaro bya Sambre Avesno de Maubeuge, ariko bamwirukanye burundu muri 2010 ubwo byamenyekanaga ko ashakishwa. Nyuma yo kwirukanwa rero n'ibitaro yimukiye mu Bubiligi muri Gicurasi 2010, kandi yafatiwe mu karere ka Sanwa mu Faransa ubwo yari yagiye kandi gushyingura Barayagwiza Jean Bosco wabaye umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri leta ya Habyarimana Juvenal. Nyuma y'imyaka 14 abacamanza kandi bafashe icyemezo cyo kutamwohereza kuburanishirizwa mu Rwanda mu kwakira 24 kandi arabanishijwe n'urukiko rwa Rwanda rwa Paris. Ashinjwa ibyaha
ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Umutangabuhamya yabwiye urukiko ko ubwo we n'abandi batutsi benshi bari bari kuri bariyeri y'imbere y'urugo rwa Pauline Nyiramasuku wabaye minisitiri w'imibereho y'imiryango, yumvise Dr Rwamucyo asaba interahamwe ko zigomba kwica. Yagize ati yabwiye umuyobozi wo kuri bariyeri ko batagomba kwitwara nk'abana kandi ko nibiba ngombwa bagira abatutsi uburiri bwabo. Tariki ya 30 Ukwakira 2024 urukiko rwa Rwanda rwa Paris mu Faransa rwahamije Dr Rwamucyo icyaha cya jenoside, kuba mu mugambi wo gukora jenoside ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu, rumukatira igifungo cy'imyaka 27. Mbere gato ko tujya kuri Ange Kagame, umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba rero mbanza kubagezaho n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Reka duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Lieutenant General John Ruboya Nkashama wari umaze imyaka igera kuri 5 ari guverineri w'intara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yasimbujwe General Major Kasongo Mulumba Batoka Gabi kuri rwa gatanu Kamena 2026. Impamvu Lieutenant General Ruboya yakuye muri izi nshingano ntiyatangajwe, gusa televiziyo ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni Radio et Television Nationale du Congo yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe hashingiwe ku gitekerezo guverinoma yahaye inama nkuru y'igisirikare yigaragariza ko Ituri ikeneye guverineri mushya byihuse. Uyu musirikare yagizwe guverineri wa Ituri muri Gicurasi 2021 ubwo Perezida Felix Tshisekedi yashyiraga iyi ntara n'iya Kivu y'Amajyaruguru mu bihe bidasanzwe, no kuvuga kubera ibibazo by'intambara yari hari kugira ngo zikorerwemo ibikorwa byihariye byo guhashya imitwe yitwaje intwaro. Mu Gushyingo 2021 Uganda yohereje ingabo muri Ituri kugira ngo zifatanye n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Aho niho rero akazi katangiye gukomerera Lieutenant General Ruboya kuko atawuzaga n'abanya-Uganda. Muri Mata 25 umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muzika Rugaba yatangaje ko Lieutenant General Ruboya ari guverineri mubi, asaba Lieutenant Rodose kumweguza. Yamushinjije kwitambika ingabo ayoboye ziri mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa Kodeko. Yagize ati ndasaba Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu bitatu: icya mbere guhagarika kwica abantu banje, no kuvuga Bahima Tutsi, ati gukora guverineri mubi cyane muri Ituri Ruboya, ndetse no kutwishyura ambasade yacu mwatwitse. Mu gihe Lieutenant General Ruboya kandi atari yorohewe na Guverineri na General Muzika Rugaba, umuhungu wa Perezida Kaguta Museveni, umutwe witwaje intwaro wa CRP uyoborwa na Thomas Rubanga wakajije ibitero muri Ituri wambura ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ibice byinshi cyane, nubwo nazo zageraga aho ziwigaranzura. Ubwo rero uyu musirikare yabonaga CRP ifite imbaraga nyinshi cyane, yatangaje ko ikorana n'ihoro rya FC23 rigenzura ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko hari ababifataga nk'amatakirangoyi. Lieutenant General Ruboya yatakambiye leta ayisaba guhemba abasirikare ndetse no kubaha ifunguro rihagije, agaragaza ko umusirikare adashobora kandi guhangana CRP mu gihe ashonje kandi afite impungenge ko azasiga umuryango we mu bukene. Muri Kamena 25 yagize ati ubu abasirikare bacu bari kurwanya CRP, umutwe wa Thomas Rubanga ukorana na mama 23. Abasirikare bacu bari gupfa, ariko niba umusirikare ahanganye n'umwanzi akamenya ko abapfakazi batishyurwa kubera cyise yakwitanga, azavuga ati umunsi nzapfa abana banjye nabo bazapfa. Ibi bica intege abasirikare rwose. Iherezo ry'ubuyobozi bwa Lieutenant General Ruboya muri Ituri rigeze mu gihe rero intara yugarijwe bikomeye cyane icyorezo cya Ebola cyatangajwe ku mugaragaro hashize igihe kinini cyane kishe umuntu wa mbere mu mujyi wa Bunia, bamwe batekereza ko ari indwara y'amayobera. Kugeza ku itariki ya 4 Kamena 2026 byemejwe ko abantu 381 ari bo bamaze kandi kwandura Ebola, harimo 38 bapfuye biganjemo abo muri Mongbalo, Rwampala ndetse na Bunia hose muri Ituri. Reka rero tujye kuri Madame Ange Kagame. Uyu ni umukobwa w'umufasha, ni umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba akora no muri Presidence mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ange Kagame rero umukobwa wa Perezida Paul Kagame asanga byinshi u Rwanda rwagezeho mu myaka nka 32 ishize ari umusaruro wo guha rugari umugore mu iterambere ry'igihugu, akanongeraho ko uruhare rw'umugore kandi rugikeneye mu nzira ndende y'iterambere ry'u Rwanda. Mu nyandiko ye yanyuze mu kinyamakuru cyitwa Refinerie 29, Ange Kagame agaragaza uburyo nyina, ni ukuvuga Madame Jeannette Kagame, nk'umugore w'icyitegererezo utarashishikajwe ndetse no gukoresha ububasha bwe mu nyungu ze bwite, ahubwo agashyira imbere kuzahura iterambere ry'umwari n'umutegarugori wari warahejwe mu icuraburindi n'amateka y'u Rwanda.
isomo rero riruta ayandi yigishijwe na nyina. Ange Kagame agira ati iyo njye nitekerejeho ati n'amasomo y'ubuzima ntekereza kuri mama Jeannette Kagame wafashije mu guhindura imibereho y'abagore muri Afurika, ati nihereyeho nanjye ubwanjye. Isomo rikomeye yavomye mu mpapuro za kibyeyi nyina yagiye rero amuha kuva agitangira guca akenge rizingiye ku gisobanuro cy'ubwiza. Yarambwiye ngo ubwiza buba imbere, ibiri inyuma cyangwa se iby'amaso abasha kureba igihe kiragera bikabura. Ubwiza rero buramba igihe kirekire, buba mu maraso n'imitekerereze ndetse na roho by'umugore. Yagarutse ku bigwi bya nyina uhibikanira iterambere ry'u Rwanda. Ange Kagame yasobanuye ko nyina Jeannette Kagame nk'umugore wa perezida wa Repubulika yafashije benshi abinyujije kandi mu bikorwa bye by'ubugiraneza. Jeannette Kagame yafashije kandi by'umwihariko abana bategarugori binyuze mu muryango Imbuto Foundation, afasha ababana n'ubwandu bwa sida. Yakoze uko ashoboye kandi ngo abapfakazi n'imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 babeho bakeye kuri roho ndetse no ku mubiri. Ati uyu munsi rero byabaye gufasha abagore atari abakobwa b'u Rwanda ngo bagere ku mahirwe yo guhindura ubuzima bwabo banitegurira ejo hazaza habo binyuze muri Imbuto Foundation. Kandi abana b'abakobwa babona amahirwe yo kwiga, bagahabwa ibihembo bitandukanye, kwigishwa gusoma ndetse no kwandika, gukwirakwiza ikoranabuhanga mu baturage ndetse by'umwihariko no gutoza abanyarwandakazi kugira ibitekerezo bibashoboza gukirigita ifaranga. Imbuto Foundation kandi ishishikariza kandi abakobwa kuba abanyambere muri byose. Ange Kagame avuga ko abagore kandi bagize akamaro mu iterambere ry'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, aho benshi kandi bari abapfakazi ariko kandi bagahatana ndetse no gukorana umwate biteza imbere n'imiryango yabo ndetse banubaka igihugu. Mbere abagore kandi bashyirwaga inyuma cyangwa se ku ruhande, bagasabwa kandi gutegereza abagabo ndetse no gukemura ibibazo byose, ariko kuri ubu ibi byarahindutse. Kuvuka bwa kabiri k'u Rwanda bisiguye byinshi, nubwo abagore baciye mu nzira z'inzitane ngo bagere ku iterambere u Rwanda ruraterese. Kuri ubu kandi baratimaje ndetse kandi baricinya icyara ku bw'uruhare bahawe mu gufata ibyemezo mu nzego zitandukanye. Ati abagore kuri ubu kandi bihitiramo cyangwa se babaye abanyembaraga, bagomba kandi kubahwa. Yongeraho ko akamaro kandi k'umugore muri iki gihe gakomoka ku myanzuro mizima yafashwe na leta y'ubumwe, yabahaye kandi ijambo ry'icyubahiro bukanashyigikira uruhare rwabo mu bice byose by'iterambere ry'igihugu. Nyuma y'imyaka rero kandi 32 abagore mu Rwanda bafite ijambo ku buryo kandi bugaragara, aho nko mu nteko ishinga amategeko bihariye 34% byayo. Uyu munsi kandi uyu mubare kandi akaba ari nawo munini cyane ku isi. Ikindi, uburinganire bwashyizwe mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ndetse kuri ubu kandi abagore bafite uburenganzira ku migabane y'ubutaka, gusangira iby'urugo ndetse kandi no guhabwa inshingano muri banki. Ubwiza bw'umugore nyina yamubwiye busobanuye iki? Hari umugani w'ikinyarwanda ugira iti umugore ni mutima w'urugo, bivuze ko ari umutima w'urugo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Hanyuma Ange Kagame akavuga ko impuhwe z'abagore, ubushake bwabo bwo kubabarira ibidashoboka n'umuhate wabo wo kwibaka ndetse no kwikomeza byagize uruhare ku mpinduka z'u Rwanda. Yongeraho ko inkuru y'umugore mu Rwanda yerekanye ko kongerera imbaraga umugore bigira uruhare mu iterambere rya sosiyete ya none. Abagore bavuga ururimi rwo kwinumira. Nk'uko Hillary Clinton yabivuze, abagore bo mu bihugu byinshi cyane bavuga ururimi rwo kwinumira. Ati tugomba kumenya ko nta hame rigena ko abagore bagomba kandi kubaho. Ati niyo mpamvu rero tugomba kandi kubaha amahitamo yabo. Ati buri gihe kandi tugomba kandi guharanira kurwanya icyabajyana mu busumbane. Asoza asaba buri wese rero gufata umwanya agacengerwa n'ibyo umugore yagezeho, ariko kandi hakanazirikanwa ko hakiri byinshi cyane biri imbere nabyo kandi bigomba kandi kugerwaho. Ngiyo rero ni inkuru kandi ni ubutumwa ndetse ni ibintu umuntu agomba kuzirikana. Akaba rero ubutumwa bukomeye cyane. Ange Kagame mufasha akaba rero ari umukobwa wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye ageza ku banyarwanda. Duhindure ingingo gato kandi tujye kuri perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya. Mbabwire ko perezida Ruto abona kutakira abanyamerika bakekwaho Ebola byaba ari ubugome. Perezida wa Kenya Dr. William Samoei Ruto yavuze ko ubutegetsi bwe bwafashe icyemezo gikwiye cyo kwemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyira mu gihugu cye ikigo kizajya cyakira abanyamerika bakekwaho icyorezo cya Ebola.
biriya bitangaje ku itariki ya 4 Kamena 2026 ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ku munsi wa mbere w'uruzinduko ari kugirira muri Afurika y'Epfo. Amerika yifuje gushyira kandi iki kigo mu birindiro by'ingabo za Kenya biri muri Laikipia kugira ngo abanyamerika kandi bava mu bihugu by'akarere bakekwaho kwandura Ebola bajye boherezwamo bashyirwe mu kato banitabweho n'abaganga. Leta ya Kenya kandi yemeye iki cyifuzo, ariko abanyamerika benshi cyane barimo abahuriye bahuriye mu muryango Katiba Institute uharanira iyubahirizwa ry'amategeko barabyamagana. Tariki 28 Gicurasi 2026 urukiko rukuru kandi rwa Nairobi rwahagaritse by'agateganyo gahunda yo kubaka iki kigo mu gihe hategerejwe kandi urubanza ku kirego cyatanzwe na Katiba Institute. Nubwo urukiko kandi rwafashe umwanzuro, leta ya Kenya yatangaje ko gahunda izakomeza. Byarakaje abaturage bo mu karere ka Nanyuki tariki ya 2 kandi Kamena bakora imyigaragambyo berekeza mu birindiro bya gisirikare bya Laikipia hapfa babiri. Urukiko rukuru rwa Nairobi kandi rwafashe undi mwanzuro ya nyuma yaho abanyamategeko kandi nabo batanze ikirego rwibutsa leta ya Kenya ko ikigo cya Amerika kandi kitagomba kandi kubakwa muri Laikipia kugeza ku itariki 20 Kamena 2026 mu gihe kandi ategerejwe urubanza. Perezida Ruto yavugiye muri Afurika y'Epfo ko nubwo bamwe mu banyakenya kandi badashyigikiye gahunda, we ahamya ko leta ya Kenya iri gukora ibikwiye, ko ahubwo itabikoze yaba itagira umuntu. Nababwira ntivuguruza ati nkareba umuntu wese mu maso nkavuga nti turi gukora ikintu gikwiye. Yakomeje agira ati byaba bibabaje cyane kandi biteye isoni niba Amerika ku nshuro imwe gusa isabye kubaka iki kigo ati ku gishoro cyayo maze tukayitera utwatsi. Ibyo byatuma kandi tugaragara nk'abatagira ubumuntu. Ebola yugarije cyane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Ituri, aho kugeza tariki ya 2 kandi Kamena 2026 byemejwe ko barenga 360 bari bamaze kandi kwandura, barimo 62 bapfuye. Iki cyorezo kandi cyageze no muri Uganda, aho abantu 16 banduye hapfamo umwe. Ntikiragera mu bindi bihugu by'akarere, ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS rifite impungenge ko ishobora kandi kugeramo. Umunyamerika umwe wakoreraga muri Ituri yanduye iki cyorezo ajyanwa kuvurirwa mu Budage. Amerika yafashe kandi icyemezo cyo gushyira iki kigo muri Kenya kuko ariho ikibona ari hafi mu karere. Reka tuve muri iki gihugu cya Kenya kandi mbabwire ko ingabo za Iran zirwanira mu mazi zatangaje ko zarashe ibisasu bya missile na drone ku bwato bw'intambara bwa Amerika buri mu kigobe cya Oman. Zishinja Amerika kandi kubangamira urujya n'uruza mu mazi, gufatira ubwato n'ibicuruzwa n'ubutwara ibikomoka kuri petrol. Reuters nta makuru y'Abongereza yanditse ko ingabo za Amerika kandi zikora mu burasirazuba bwo hagati zatangaje ko zahagaritse ubwato butagaragaza igihugu bwanditsemo bwafatiwe ibihano bwagendaga kandi mu nyanja Bahinde mu ijoro ryo ku itariki ya 4 Kamena 2026. Izi ngabo zavuze ko zizakomeza gucunga umutekano mu mazi mpuzamahanga ndetse no guhagarika ubwato bwifashishwa mu gufasha Iran aho bwaba bukorera hose. Kurasana bibayeho rero mu gihe kandi inzego z'umutekano zo mu mazi za Amerika ndetse na Iran zikomeza kurebana y'ingwe kubera ibihano Amerika kandi yafatiye ubwato bwa Iran butwara ibikomoka kuri petroli. Iran nayo yanze kuva ku izima, ivuga ko izakomeza kandi kunyuza ubwato bwayo mu nzira ya Hormuz yafunzwe na Amerika. Iyi ntambara yatangiye ku itariki 28 Gashyantare 2026 yagize ingaruka ku bukungu bw'isi kubera inzira ya Hormuz yafunzwe, nyamara kandi inyuramo 20% by'ibikomoka kuri petrol bikoreshwa ku isi buri munsi. Turagira dusatira umusozo makuru yacu, ariko reka duce no kuri inkuru turebe amakuru akomeza kugenda avugwa. Mbabwire ko mu karere ka Rwamagana abantu bagera kuri 68 batawe muri yombi bari gusengera munsi y'urutare. Abaturage 68 mu turere dutandukanye batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu bice bitandukanye by'akarere ka Rwamagana bari gusengera ahantu hatemewe, harimo naho leta yari yarafunze ikoresheje beto. Abaturage kandi bafashwe ku itariki ya 5 Kamena 2026, abagera kuri 46 bafatiwe umurenge wa Kigabiro mu kagari ka Cyanya mu ishyamba, aho abakristo rero bahimbye izina rya Senga Usubizwe. Muri aba baturage 46 bafatiwe kandi mu ishyamba barimo abagabo 12, abagore 34, barimo kandi abagore 10 bonsa n'abanyeshuri 10 biteguraga ibizamini bya leta, nabo kandi basibye ishuri bajya gusenga kugira ngo Imana izabafashe babone amanota meza. Abandi baturage 22 kandi bo bafatiwe mu murenge wa Gahengeri mu karere ka Kagezi, mu kagari ka Kagezi, ahari urutare rwa Samatare. Uru rutare rero leta yari yararufunze ndetse hanamenwaho beto mu rwego rwo kubafunga neza, ariko aba bakristo bahamenye bayikuraho binjiramo imbere. Mu bafashwe harimo abagore 5 bonsaga,
umuyobozi w'akarere ka Rwamagana kandi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu yitwa Kagabo Rwamunono Richard yabwiye itangazamakuru ko aba baturage kandi bafatiwe ahantu hatandukanye barimo gusenga, aho abenshi ari abo mu karere ka Rwamagana akazamo n'abandi baturutse mu turere dutandukanye. Yagize ati abenshi ni aba Rwamagana atariko harimo aba Kayonza, Nyagatare na Gatsibo, aho basengeraga ntabwo ari ahantu hemewe ati ho gusengera, ati kuko ni ahantu mu ishyamba ashobora kandi kubashyira mu bibazo. Ati ahandi twabafatiye ati ni ahantu mu rutare rwa Samatare twarahafunze, ati kuko ni ahantu habi, ati hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ati birababaje rero ati kuba abantu bajya gushakira Imana ahantu hatemewe nk'uko yabivuze. Visi Meya Kagabo yavuze ko uretse kandi kuba abakoze ibitemewe harimo no kwigomeka ku byemezo bya leta bakajya gusenga ibikorwa remezo leta yubatse kugira ngo rero binjiremo bahasengere. Yatanze kandi urugero ku buvumo bwa Samatare aho leta yatanze arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda mu kuhubakira neza kugira ngo irinde ubuzima bw'abaturage, ariko bakaba kandi bagiye rero kwasengera. Ati ubutumwa rero twatanga ni uko Imana idashakirwa mu buvumo, Imana ntabwo ishakirwa mu ishyamba, nta nubwo yashakirwa ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga, kandi na leta ntabwo ibyemera. Buri wese azafate Bibiliya arebe, ntabwo gusengera ahantu hatemewe ari byo, kandi nta nubwo leta izabyihanganira. Ushaka gusenga nakoreshe insengero zemewe zirahari. Kuri ubu rero aba baturage kandi bajyanwe kwigishwa, ariko bikaba kandi binateganyijwe ko bazishyuzwa ibikorwa remezo byakoreshejwe hafungwa ahantu basengeraga mu buryo kandi butemewe. Ubuyobozi buvuga ko bunabashinja kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi, kugumura abaturage ku buryo kandi bashobora no kubihanirwa. Mu mwaka wa 2024 ubwo icyorezo cya Marburg cyagaragaraga mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko umurwayi wa mbere yagaragayeho Ebola na Marburg yayandujwe n'uducurama twagaragaye kandi mu kirombe cy'amabuye y'agaciro kiri hafi y'umujyi wa Kigali. Kuva icyo gihe kandi mu bice bitandukanye hari ubuvumo hatangiye kubakirwa, aho nko mu rutare rwa Samatare ahasanzwe aba baturage basengeraga hakoreshejwe miliyoni zirenga 3,300 kubakirwa. Kuri ubu rero abaturage bakaba kandi basenye bajya kuhasengera. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru mu masaha ari imbere, gusa mbabwira ngo mukomeze murebe mu kuboko kuryanditse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa ku bakoresha igifaransa, mukande kunzogera kugira ngo rero tukimara gutunganya amakuru yacu, ibiganiro byacu bijye bita bibagera ako kanya. Urushaho gukora like, share ndetse na comment, ukajya muri comment section ukatwandikira ukatubwira naho uherereye ndetse nuko wakiriye aya